mu gihe abasivili bahitanywe n'ubushyamirane mu mpera z'icyumweru bamaze kugera muri 97. Umurwa mukuru wa Sudani kuri uyu wa mbere wari umunsi wa gatatu w'imirwano ikaze hagati y'ingabo n'abasirikare bahanganye nazo bashaka kuyobora igihugu. Tukiri muri Sudani, abasirikare bo mu mutwe Rapid Support Forces bahagaze imbere y'indege ku kibuga cya Merowe bigamba ko bafashe ibice bihegereye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Amerika Anthony Blinken na mugenzi we w'Ubwongereza James Cleverly uyu munsi kuwa mbere mu nama mu Buyapani bahamagariye ihagarikwa ry'imirwano muri Sudani. Blinken yavuze ko impungenge ku bushyamirane bazisangiye n'ibihugu by'inshuti. Muri Senegal, uwunganira minisitiri w'ubukerarugendo Mame Mbaye Niang wajuriye ashaka igihano cyisumbuye ku muyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Ousmane Sonko avuga ko yunganira afite uburenganzira bwo kujyana ikirego mu rukiko. Naho muri Kenya, umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga ejo ku cyumweru yavuze ko azajyana visi perezida n'abofisiye bakuru ba polisi mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ku birebana n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu.